الأخ القائد العسكري محمد الجاسم دوی جوینا کوشکا کوماری دا بریارا هلوشاندنا همو آلیین لشکری لسوریه هات داین لی حساب مال و بندره لهفدر نکت. السلام عليكم ورحمة الله. حتى نها لسر عرده تشتكي جدي نهات يگوهرتن. چکدارن ارتشان اجتماعی کو فرماندارن و بشداری بریارا هلوشاندنه بون و بفرمی گرک ادی او هلوشیابه حتى نها شر هزن حسدت کن. دوسیا حسده جی داستا هری بلنده تنافبرا فرماندار گشتی مظلوم عبدی و سروک دستهلاتا و گوهز احمد الشرع دا دانوستاندن هور لسر تین کرن. درباره هلوستا حسدید وان دانوستاندنان دا چافکانیا که آگهدار جناف حسدش تورا مدیایی یا روداوی را گود. حسدید خوازه وکی کتله یکی دناف سیستما پاراستنا سوریه دا گو سیوانا ویا گشتی وزارت بروانیه جه بگره. واتا تشکیلات حسده جلیوا فوج وکی خواه بمینن و بفرمی ببن اندام د وزارت بروانیه یا سوریه دا. جبو سینور جی مروف دکاره جناف حسده هزه که درخینه او هز راست گریدای شامه با. وظیفه اوه هزه رولا پاسوان سینور ببن و شخلکه هرمه بن. لهر هرمه که نتنه هرمین کردان. واتا لکوبانی زاروکن کوبانیه بن پاسوان سینور. لعزازه زاروکن اعزازه بن. لهر هرمه که هزک شخلکه و به آوا کرن و راست گریدای وزارت بروانیه با. درباره دانوستاندن به حسده را وزیر بروانیه سوریه مرهف ابو قصرا جروجنامه واشنطن پوست را گوتیا. چارەسەریە لەشکری لەگەل کوردان لە باکوڕی ڕۆژهەڵاتێ سووریێ دەبێ بە سەدەما ڕژاندنا خوینێ لە هەردوو ئالیان. ڕێڤەبەریە سووری مەیلداریە vê چارەسەریە لەشکری ناکا. پرسا لەگەل کوردان دەبرێن دۆبلۆماتیک وەرە چارەسەرکردن. لە سوەیدا ژیل باشوورێ سووریێ ئالیên سیاسی و لەشکری ڕەت دکن کۆ هێزên خوا هلوەشینن و تەکەزیە لەسەر تایبەتمەندیە خوا دکن. دوی درباره ده سمیر عزام کوردیناتور کوملای سوریین سکولر این دموکرات خواز شتور مدیایی روداوی را گوت لشامه حکومت که دیفاکتو جرنگه کی تاک طایفی هیا کو سنه و جسنه انجی تاک گروپه که کو دسته تحریر الشامه کو هین سر لیسته تروره و گلک چکدارین بیانی جید ناف دهنه. لا يمكننا بالسويداء أن نعترف بهكذا حكومة. ام لسويدا نكارن دام بحكومتك بوي شوي بدن. سويدا دي بمينا لجير كنترول هزين باراستنا خسر حتى كو خلق سوريا بجيجن چارەسەریەکێ. بباوريا ما چارەسەریە گونجاو جبو كريزا سوريا كومارا سوريا يا فدراله كوما في همو بيكاتين سوريا بدوان و تايبتمندين وان ببارزه داكو برياري لسر چارەنويسا خود وارن آبوري سياسي و جواكي دا بدن. بالحفاظ على خصوصياتهم. أدعو الأخ القائد العسكري سالم العنتري فرماندار ارتشا سوریه آزاد کلونیل سالم العنتری جی بشداری جوینا هلوشاندنا گروپین چکدار بو. لیچافکانیه کش ناو ارتشا ناوبوری جرودا ویرا گوت کو تشتک لسر عرده هنه هاتیا گوهرتن ند درباره هزن وانده نجید درباره هزن امریکای دا. و چافکانیه گوت حتى نها تشتك جبو من نهات يقهرتن و هر تشت وكي بريا اركاما پاراستنا سويلانا چل نافچايا مبا و چل درويوه با هبونا هزن امريكي گرينگا امريكا آليكاريا گلي سوريه كر و چالاكين داعشه كيم کرن تنبونا باوريت نوبرا آليين جدادا لسوريه و نزلاليا سيستما سياسي و ترساش تكروي و تكدستيه آستانگیان لپیش ریا هفته کشتن و رکفتنین گشتگیر درست دکن. حسین عمر روداو